Difu luru lang sohaca klam ningkan pokep kecok arni ketalon keceng. Wol TBD ketalon dunji afan kacisig. Difu Cultural Affairs Department atumpen Troxy Angdeng Rangsina Sarpo Film and Folk Artist Award ke paman ponji apan kacisi. Pardon, prime time berita long penili berita than bang thare harmony be non berita ton pen arjekta. Difu lurulang so hacha klamalong lurulang so Golden Jubilee Celebration Committee atumpen Chipatir pi pon sipini there ni phai krep ho arni pen ni phai engko rapli arni an lurulang so hacha klamlong ningkan phokep kechok katalon asai pangcheng ponlo. Difu lurulang sohacha klam ningkan pokep kecok arni nang lesi pini theru ni phai krep arni football patupen katalon asai angdeng atengpen pangcheng ponlo ningkan pokep kecok katalon pon along Karbianglong Autonomous Council Chairman Horan Singh bepen kangpu pon amai lo yam Amar Singh Tiso MSC Pabitro Rongpi lurulang so Golden Jubilee amai pu Samson Terang lapen Kongchun bang Bhaskar phangchupen danglok ongdung ke theke dingatum chetong dun si mai RDP dun Kewang di there ni phai engko rapli arni ke Vol TV dero lasi Reverse National Control Program Karbianglong pen pini District TV Officer Dr. Ganesh Deuria Phan Bogajan TV Unit atum Japon limsi long thomadima long cherok tokamai ke padudam Lasonsi Missionary of Charity Japrajan Thonobi English High School number Ador Sulapen Mugon English High School Paklang Solok Cherok to Amai Padodam Tibia kiso India Kang Pialang 2025 anke Kapavadia Japansi India Prime Minister ta Lamthe Paklang Ponlo Lasopo taxi along Mai Sita Padopon Bomlo Pini Cherok to Amai Patodama Tuma Men Lake Difu PP Co-Pace Coordinator Crosswell Killing Difu TB HIV Coordinator Niju Bhoyan Bogajan STS Babuing Tilapen Bogajan TD LS Biswajit Kumar Pora pen lochar laris we jang atama phan kladak pen tibia kiso kachingrai thekje phan ari doklok pen lamthi than pachini pon pini long thoma mai ke pado pon mesening samjin pen pachun pon lopusi biotar long tun card news sapherang ke ananterang bogojan pen nangkilo biota Difu Cultural Affairs Department pen kibi ponji ingdeng Troxy Rangsina Sarpo Film Award and Folk Artist Award 2018 abha Joysing Dollar Auditorium Hall along kisi kidang pangching pon bomlo Non kewang je thereni phai korak pho arni Difu Cultural Affairs Department pen kibi ponje Troxy angdeng Rangsina Sarpo Film Award and Folk Artist Award Sudhira Trainer ke apartment Joysing Dollar Auditorium Hall along ani kasa provide troka por pensi ke pangcheng ponja biota longdun labang soja make besen pen ke pachun pon thek pami jia phan Difu rong supiang kang poster ke tarasai padopon bom luputa biota rebdun long Non malam sa por phan dina parman biota mo ington pon iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব कांच वाटर और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran kedam ta du uta haipo nonjong itung ge hambich kim je phansi ji tham bomlo nangki prai tu duklo nilita hemgimi kim bomlo sita lahala men asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipi dundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along Longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Teso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhina mopi potat bertalong bangthulo Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan pen kripaman pontheri ni phai krepli arni pen ni phai krep ho arni aninia bha Difu Gop Higher Secondary School Pathua Klamalong District Level Sport Kabaddi la pen volleyball kachapate along pini theri ni phai krep ho arni ongdung kiti kachapate mesen pen pachun pona berta nangle
Angdung kitik kipatupon Arni along Diffu Golf Boys Higher Secondary School Principal Benjamin Terang Chitongdun District Level Sports Volleyball Bin Sotuma Pan Lapen Kabadi Lake Ar Sotum Kapansi Kachipate Pon Padolo Labangso Kachipate Kepedopon along Kado Kawepen Humner Kep Askulatum Kachipate Lok Chipate Dun Kachipate Dun Askulatum Amen Lake Kisan Hindi High School Borlang Fair Higher Secondary School Diffu Golf Boys Higher Secondary School Tansuri High School Langsuliat High School Cleared Up High School Jonasing Taron High School Lapen Binapani High School Atum Henlo Kicheng sianong volleyball ke patualong Kisan Hindi High School lapen adun tuanong elake Diffu Golf Boys Higher Secondary School atum si Cepalong Ponlo lapen lapu kabadi kacipate pon along kicheng sianong ikelong lake Kisan Hindi High School lapen adun tuanong Tansuri High School atum si Cepalong Ponlo labangso kacipate pon along kilang charidun atum lake Biraj Hajarika Babu Singh Nar Baban Bes Borwa Nilkamal Basumatari lapen Raju Hajarika atum henlo প্ৰতিযোগিতা যোগদান দিছে আজি অন্তিম দিনত মই বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰতিযোগিতাসকল আন্তৰিকতা ধন্যবাদ জনাইছো খেলটো পাতিব পাৰে বা সুন্দৰকৈ প্ৰতিযোগিতাটো আমি দেখুৱাব পাৰিব সেইখিনি মনস্থ ৰাখি আগন্তুক বছৰৰ কাৰণে আমি শুভকামনা সকলোকে জনাইছো West Karbi Anglong Kheruni Bor Matikhola Nokkatiki Abiria Joa Longpen Therini Pai Krep Ho Arni Habit Ingnar Kitik Yang Arpum Kelong Abirta Card News Perangke Berani Hipen Bertanang Pale Kheroni Bor Matikhola Nok Abiria Joa Longpen Habit Ingnar Kititang Arpum Kelong Ong Dunga Rat Lapen Ingnam Rai Komasai Kamatung Pen Kahon Theda Matengke Dowai Mate Bikar Kacholonga Joksi Kitita Hai Pusi Kahon Thepon Pado Habit Ingnar Kitia Dimalong Ingnam Rai Komasai Khiatu Palidunlo Lapen Labang Sohawar Along Amat Therini Pai Krep Lianing Viapor Ramji Chaudhuri Po Hemalong Johnny Habit Ingnaratum Hem Pripidam Lapusi Biota Ribdunlong দেখা পোৱা নাই অনলি তাৰ যোনটো ট্ৰাঙত অলপ টিং কাটান যে স্পটটো দেখা পাইছো তেজ ওলাই আছে মোৰ সন্দেহতে কাৰোবাৰ ঘৰ সোমাইখিনি কিবা পয়জন খাব পাইছে নেকি সন্দেহটো মানে পয়জন মেনটো পয়জন ফুড পয়জনিং হ'ব পাৰে এটা ৰেঞ্জাৰ লগতে আহিব আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাফ আহিলো চালু আমি খবৰ কৰিলো ৰেঞ্জাৰক হাতীটো মানে এটা দেখাতে সুস্থ আছে একদম পুৰা সুস্থ থকাতে মৰিলেতো ফুড পয়জনিং চিয়ৰ হেতু হ'ব পাৰে তথাপি এটা ভেটেৰিনাৰী ডক্টৰ আহিব তাৰপিছত তাক ইউৰিন ল'ব তাৰপিছত তাক ব্লাড টেষ্ট কিবা ফ্লুইড কিট লৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা ৰিপৰ্ট যেনেকা আহে ফুড পয়জনিং মৰিছে নে এইটো পয়জন হোৱা নিচিনা লাগিছে এফালে তেজ ওলাইছে এফালে পিছা পৰিছে হাগাও দেখা পাইছে Prime Time News Bangla Ponsi Kangton Poniglo Lang Igbom Takat News na Dombi Thakme Kurvan 2